mangga sareng istina sadayana jadi saksi ujang walis laki rabi pamugi ka maha suci. Ini rombongannya diangkutin ke motor baraya. Nah, dari tempatnya jauh ke Jalan Raya sekitar 2 kilo. Assalamualaikum sahabat Alas Beraya. Hari ini Alas Beraya meliput pernikahan di Kampung Bangkono, Desa Sukoning, Kecamatan Sukoning, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Pengantinnya diangkutin saya tuh, yang ngejajapin ya. Aksesnya cuman jalan kaki, kita pakai roda 2 motor. Oh, pengantinnya naik motor baraya. Jadi bawaannya ditaruh di jalan.
Selatan. Teh, iya teh rombongan tim mana teh? Manten suka maju mana ya teh? Cikuya. Namanya sabara mobil namanya kan dia? Genap mobil. Namanya diangkutan yang pakai motor namanya teh? Ya. Mau jalan satapaknya, ada kasawak. Aya doa anak kanggo pengantin teh. Iya ini ya teh. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, nanti. Terus lang, Fer. Sok magang we. Pada subuh itu. Tos siang. Iya. Tapi Sok, mangga mulai di awal salat. yo. Antosnya di dia persiapan. Magang tadi. Yo, majang pukul. Pengantin tahan dulu dulunya sekedap ya. Wah, bapak enggak segede. Tahan dulu sekedap. Enggak, seawat. Oh, terasa itu. Ngaka dia eta mah. Kapayun ibu tati canak manglena raskana kalungkeun Bismillahirrahmanirrahim kahadap gentra lajeng aa salim ka ibu tati salim se maju sok salim bapaeun ka bapak calon mertua calon keneh aya tos alhamdulillah mundur ibu Aturlang wilujeng sumping tutup raut keong remah sumangga gage mana dihaturang ringgit kapal kamu rombongan calon pengantin wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jal hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Papanggih dia jeung Agus Baraya channel papanggih deui. Ini Bang Nonol. Ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala baitan mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqah maget nu disanggakeun ku ibuna cekihan anu ditambi ku calon panganten ibuna can panganten istri kalian asta kali kabingan hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Mangga cenah aya nama kadah aya cupu ka cipiki heula cenah salin. Mangga cupu ka cipiki cenah kitu tah ieu. Terus enten mangga diaturan nggih wae ka tempat cari. Mangga ka Bapak pencatat nikah insyaallah dina akad nikah walina ku Bapak Usai ramana ku anjeun mangga saksi di calon pengantin istri Bapak Ustadz Aceh Kamal, saksi di calon pengantin pameget engke pengantin diulingakeun kanggo khutbah kersana apa kanggo salajengna bade disanggakeun wae ka pencatat nikah. Bapak Usai mangga kapayun Pak Usai. Bakal awak balik dia kan dikit. Kakaran aya kenenya. Agak saroja. Saroja aya. Cepat. Kita ka barangkali pamuket tinggal. Aya wae si ujang gua. Cangkeum. Ini pada dihadirkan pengantin atau terus beres? Ya. Mangga salajengna disanggakeun bae ka kersana di pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sukoni. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa sallimu ala rasulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ahlan nikah wa nadaba ilahi wa harrama shifa wa wada alaihi wa qala Allah ta'ala tiasa ngriungkong palihaplah mubarakah wasilah di dunia sa'ah dilaksanakan akdu nikah mutabiin tur kaumatna nu nyepeng pageukana sunnah para alim ulama para tokoh agama tokoh masyarakat ibu bapak anu kusim mulika hormat simpuri Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha wasilan bainal anam وفارقا بين الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله
Jang Iham bapa nikahkeun anjeun ka putra teges bapa Wasnani Desi Rahayu nganggo emas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka anak teges bapa Usai anu waktu Desi Rahayu kaya nganggo emas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بارك اللهم في عقلهما بارك اللهم في عقلهما بارك اللهم بارك الله بارك عليك وسلم عليك يا ابن الخلد اللهم الف بينهما كما الفنا بين ابينا سيدنا ادم وامنا سيدنا حواء وكما ألف بين سيدنا إبراهيم وكما ألف سيدنا إبراهيم كما ألف سيدنا إبراهيم وكما ألف سيدنا إبراهيم كما ألف سيدنا كما ألف سيدنا إبراهيم وكما ألفنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخليل الكبرى وعائشة الرضا وكما علمنا سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء اللهم ألف بينهما المحبة والوداد وارزقهما النصر الصالح من البنات والأولاد حتى يرى أسفل وسع عليهما ينزل رزق الحلال ما يكون لهما الجبال وحفظهما من مكائد الخلق. Iya, biasa nama background musik. Yang kalau kakak ditinggal kami, sok salah kerja kita. Mangga diantos pisan Indonesia. Doakan orang sadaya mudah-mudahan ini dua dulu mah nomor terus melaksanakan akad nikah sama terus janten sah janten suami istri. Doakan kurang sadaya mudah-mudahan ia dua pengantin sehingga janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah kacai jadi salawi kadarat jadi saloga kacai cing bareng susuci kadarat cing jadi bareng sholat cing runtut raut lambat lambut sauyuna mangga majeng deh sakdi kalem tong gemper kang ya bakal dipasikeun bakal so satu bismillah langkah deh sedang maju beras bismillah mangga siap siap dengar siap mangga hitungan 3 langsung tinggal calon istri nanya lirat aja 1 2 3 yup mana macam ayeuna neng desi ayeuna cepehan teh tos janten cara ge anjeun sok candak pananganna sok rai suntangan sok tah ieu teh bojo anjeun sok ieu kana maslahakeun urang doa bismillah Allahumma inni a'udzubika min khairu ma wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri ma wa syarri ma jabaltaha alaihi. Mangga candak ka tempat pelaminan sok biasa digendeng ayeuna Mas. Kayaknya selanjutnya adegan selanjutnya mangke pribadi. dibayar sekali cara abdi anu saleh mas program dibayar jajan kasih dunia wal akhirah pamugi di mas kawin maslahat manfaat kanggo abdi simpen anak meja simpen
Sun tangan lah. Kan sun tangan. Sip. Luno nenek. Sun kening. Dan kening ah. Ya. Kening. 1, 2. Tangan nih. Sebenarnya insya Allah itu dia ba'da dahar qobla duhur mangga begitu na diurujeng wae ka para tamu kanggo ramah tamah kaya katuanan ala kadarna menawi bahan katapi mangga di payunan ku para sepuh sadayana.
kefasihan pelindungan anu gelis putra ibu rekepkan masing satu mantaran yang tengah buku pinasti kenging bebendung pinasti pangeran bendung takdir tinu maha suci bet norgal bae pastinya tak urang laki rapi nyata urang laki rapi ganti mana-mana no anom-na sepuna pamangga sarang istina sadayana jadi saksi ujang walis laki rabi pamugi ka maha suci jodoh aran jinabadi sawawa dugi karmaja bekarang ayah jodoh dapat karang kumana sana takdir tinu maha suci buat nerogol be pasti nanti halang juga kada dongkep tiang aku